Verovatno, Partizan je odlično izašao, udvojio igrača sa loptom Navara, rekao da je to Partizan radio protiv Radničkog, da to Partizan ne radi često, onda pogledajte šta je pogodio Marcelinho Huertas. Ali ajde, ako nekog pogađa ovakve šuteve, pogađa ih Marcelinho Huertas, pa da tako kaže možda i manje boli u nekim situacijama, ali za ovo je potreban veliki osjećaj, veliko znanje Marcelinha Huertasa. On je majstor takvih šuteva sa jedne noge. Iz ovakvih stvari podsjećam vas da je dao tu trojku sa preko pola terena u pobedi protiv Reala u prvoj utakmici prošlogodišnjeg finala play-offa Endesa lige. Danas nestvarno šutira, možda jedan od najboljih šuterskih večeri u njegovoj karijeri. Navaro je promašio prvo bacanje, a drugo pogodio. Plus 4 je, 50 sekundi do kraja. Time-out zove... Ne, nije time-out, izmene su. Huertas 24 poena, trojke 6 od 7. Westerman. Centralni pick and roll sa Gordonom koji se otvara u dubinu. Milosavljević. Lučić je na parketu ponovo. Westerman za 3, ipak za 2, nema pogotka, ne uspeva Lučić da pokupi. Lična Viktoru Sadi. Nepropisno građenje Viktora Sade. Evo vidite, napravio je takozvani most Lučiću, ušao mu je u kolena prilikom skoka, onda se savio. Dva bacanja će imati Lučić. Leteći izmene Duška Vujoševića, Bertans ustupa mesto Musliju. Pogađa prvo bacanje Lučić. Njegov 8. poen. I drugi put siguran. 84-82. Napad za Barcelonu. Milosavljević ponovo ima za taj nezahvalni zadatak da čuva Navara. Navaro troši vreme. Džavaj dolazi u blok. Džavaj se možda krenuo u bloku, nema prekršaja. Musli otvara Navaru. Okliznuo se Navaro. Samo da ne napravi sada faul. Partizan krade loptu. Westerman. Isteklo je vreme za napad, ali je posljed bio za Partizan i neverovatno. Neverovatno. Još jedna situacija gde je Partizan odigrao odličnu odbranu, a nije uspeo da pokupi loptu. I onda peta lična za Gordona, faulirao je Džavaija. Šteta. Šteta, Partizan imao dve više nego lepe situacije da uzme ove lopte i sada je na liniju penala Džavaji. Isticalo je vreme, ali Partizan je imao posjed. Iskreno bude, nisam ni najbolje u sekundi video tu situaciju, ali mislim da je definitivno imao posjed Partizan. Iako mislim da trener Vujošević tamo signalizira da je možda isteklo vreme za napad. Ali u Euroligi ne dobijamo obično ponovljene snimke tako bitnih stvari, ali dobro. Izašao je Navaro iz igre, a danas nepogrešivi Džavaji na liniji slobodnih bacanja. Promašuje prvo bacanje. Ostaje na 15 poena. Drugo bacanje za Nejta Džavaija. Vraća se lopta u koš. Ovako slično se i Predragu Drobnjaku pre nekoliko godina, tamo 97. vratila lopta u koš sa slobodnog bacanja, koja je na kraju imala veliki uticaj, jer je Partizan tada imao bolji međusobni skor sa Barcelonom. Izgubio, ako se ne varam, 4 razlike taj meč. Zatražen je novi time-out. Gledamo sad ovu situaciju. Nećemo ići na time-out. Evo vidite, borio se ovde Navaro. Da, Westerman je definitivno imao posjed, sa dve lopte držao loptu i to je bio posjed za Partizan, tako da je sve čisto u ovoj situaciji. Eto, dobili smo konačno usporeni snimak i te situacije. Utakmica na jedan posjed, plus 3 je za ekipu Barcelone, 85-82.
Partizan je imao utakmicu protiv CSKA gde je imao šut za pobedu, nije ga iskoristio. Da vidimo da li sada mogu da naprave neko čudo i odvedu eventualno meč u produžetak, mada možda bude tu i nekih taktičkih prekršaja. 10 od 20 trojke puca Partizan, Barca 12 od 27, skokuju 27-25 za crno-bele, uz 11 ofanzivnih bacanih, 8 ofanzivnih Partizana, asistencija 17-13, izgubljene 15-18, ukradene 9-7, Barca ima 60% za 2, Partizan 57. Rekao statistika, kao ispod indiga, otprilike tu koja je cifra gore-dole, ali vidimo šta je napisao Duško Vujošević. Bočni aut ljudi Lučić, svi igrači u liniji na slobodnom bacanju i da vidimo za koga se igra da šutne. Bertans prima. Bertans, čuva ga Ingles, Bertans težak šut, Bertans nema pogotka, hvata Džavaji, Vesterman pravi prekršaj. Dobro odbrana Joe Inglesa, uspeo je da se izvuče iz ovih svih kretnji i da izazove ovaj šut Bertansu, da mu bude na ruci i sada Džavaji ima priliku da zatvori ovaj meč. Šteta one dve situacije gde je Partizan odigrao odličnu odbranu, gde onim udvajanjem iznenadio prvo Navara, daleko ga oterao od koša, Navaro je bacio onu loptu da bi bacio i ona se odbila od table do Marcelinja koji iz skoka pogodio trojku od tablu, onda na isti način uzvratio na drugoj strani Vesterman i onda ona situacija malo čas gde je Vesterman uspeo da pokupi loptu, ali da je izgubi i Partizan je propustio dve zaista lepe prilike. Džavaj na liniji penala, promašao je ponovo prvo bacanje. I drugi put promašuje, Musi se bori i ponovo Partizan je uspeo da uzme loptu, a vreme na kraju isteklo. Tri situacije je Partizan imao, perfektne tri situacije da uzme posed lopte i da možda i rešava svoj sudbini, ali nisu uspeli. Ovde još nije završeno, ima još koji sekund, ali zaista šteta. Partizan je imao ovde situaciju da se možda i vrati potpuno u život, da možda i dobije meč, ako ništa da uđe u produžetak. Na kraju 85-82, 82 poena Partizan ubacio, jednoj od najboljih, ako ne i najbolji odbrani u Euroligi koja spušta rivale na 56 poena ove sezone. Šutno je Partizan 21 trojku, 10 je pogodio, 57% za 2.